I den anden af de 2 robotfilm, vi skal se i dag, er robotten helt anderledes. Her er den faktisk et helt rumskib. Det drejer sig om filmen Tilbage til virkeligheden, som også havde biografpremiere sidste fredag, og som i øvrigt snart kommer på video. Her er robotten altså et helt rumskib. Robotten kommer fra planeten Phalon langt ude i verdensrummet, og den er kommet her til jorden for at indsamle et eksemplar af menneskerasen. Så vil den tage det eksemplar med hjem til sin planet for at studere det. Den har udsøgt sig en lille dreng. Men et eller andet går galt, og den får brug for, at drengen flyver med den hjem og lærer at styre rumskibet. Her skal vi først se en scene, hvor robotten, altså rumskibet, møder drengen for første gang. Og dernæst skal vi se, hvad der sker, da drengen endelig har lært at flyve rumskibet. Crois-moi, assieds-toi, Nimanye, Oblignice, Tuime, Mulya. Who's that? Sit down, Navigator. Are you the one that's been calling me? Affirmative. You have the information I require to complete my mission. Sit down. I think there's been some sort of mistake. I do not make mistakes. Awaiting final vectors. Vectors? I don't have any vectors. I'm just a kid. That is obvious. But your brain has been programmed with all appropriate star charts. You mean that's why my brain has been coming up with all that stuff? Yes. You are the Navigator. See if you can pick up some signals that sound like what we heard. That's it! No, that's not music. Try another station. Ah! Change it, quick! Hold it. Now this is music. I'm getting bugged driving up and down the same old street. I gotta find a new place where the kids are hip. See, Max? You gotta move, like this. My buddies and me are getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, I get around, That's it, Max. Yeah!
Tilbage til virkeligheden havde som sagt biografpremiere for ganske kort tid siden, og den kommer meget snart på videokassette.